ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo bikomeje kuba agateranzamba. Benshi bari bazo ko bizarangira, abandi baza ikizakurikiraho bikabayobera. Dore ko uyu munsi wa none noneho M23 gutabaza ivuga yuko leta ya Kongo yatangiye kwitegura intambara, idashaka ibiganiro, bigaragara ko ubwaye kujya mu biganiro itakibikereye. Kubera ko uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwitegura intambara, ikoreza abasirikare benshi cyane mu bice bigenzurwa na M23. Hafi yaho kurya abasirikare ari benshi, bigaragara ko babiteguye kujya mu rugamba na M23. Abandi bati rero M23 navuga yuko leta ya Kongo yatangiye kuzana Abacancuro. Uyu munsi none tugiye kujya mu biganiro, turebe byinshi bidasanzwe biri kuba, ariko none tugaruke kujyanye no kuba leta ya Kongo yatangiye kuzana Abacancuro ba Leta n'abandi badasanzwe. Ariko none si ibyo gusa, kubera yuko uyu munsi wa none bigaragara ko igihugu cya Kongo cyamaze kwitegura intambara, ko Tshisekedi yohereje abasirikare barenga 60,000 mu bice bigenzurwa na M23 kugira ngo byongere byisubizwe na leta ya Kinshasa. Abenshi bati intambara ishaka kwigiye ukara, gusa ariko none ubwoba bwo ni bwose mu gihe bigaragara ko ibiganiro bya Doha byari bigikomeje. Abandi bati ino ntambara igiye kumara igihe kirekire kugira ngo irangire. Ni mu gihe Donald Trump yasabaga ko bama igihembo cya Nobel, nyamara ariko bikaba bigiye kubyubusa. Abandi bati ibingibi noneho biraza gukizwa nande, dore ko bitari bukunde kubera ko impande zombi ziteguye intambara. Ni mu gihe M23 mu minsi yashize yari amaze kureza abasirikare 80,000 mu bice bitandukanye, harimo bya Uvira n'ahandi hatandukanye. Ariko none leta yaho nayo yiteguye intambara mu gihe yohereza abasirikare 30 mu bice none byo muri Asazuba bwa Kongo. Asi intambara noho irakizwa nande? Ni Bekrovo magazine nk'ibisanzwe, we gusaba kandi dore kuri raporo yasohotse inzobere za Loni zivuga yuko leta ya Kongo atangiye kugaragaza ndetse ibimenyetso by'uko intambara igiye gukara. Tayikeneye ibiganiro habe na gatoya. We gusama kanya niba ushaka gusobanukirwa, kora subscribe, like, share ndetse comment. Ubundi raporo iheruka y'itsinda ry'inzobere za Loni zongeye kugaruka ku ruhare cyane rw'amashyirahamwe abiri y'abacancuro ndetse barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ingabo zabo Fardc mu ntambara ihanganyemo n'inyeshyamba za AFC M23 muri Asazuba bwa Kongo. Nuko kandi bigaragara muri iyo raporo abakozi 191 b'isosiyete imwe muri izo sosiyete z'abacancuro bari barabaye kandi bahungiye muri MONUSCO igihe intambara ikaze cyane bwo M23 fataga umujyi wa Goma. Ariko abangaba gutoza gutanga ubufasha bwa gisirikare bwihuse cyane byakozwe ndetse n'amashyirahamwe abiri y'abacancuro ariyo Ajemira na Congo Protection CP biyorwa kandi bya Fardc. Ibyo kandi mu gusubiza inyuma AFC M23, ibi kandi byanarangiye M23 igaruriye ibice bitandukanye batabashe kwisubiza inyuma. Gusa ariko none bigarukaho kenshi na AFC M23 ndetse kandi leta y'u Rwanda ivuga yuko iyo bigaragara ko igihe ibitero bya Goma byabaga abacancuro bari benshi, dore ko banyuze mu Rwanda byose murabyuka. Abacancuro 291 ba CP babaye kandi bahungiye mu nyubako ya MONUSCO mu rwego kandi rwo kubahiriza inshingano zayo zo kurinda ubuzima. MONUSCO kandi ngo yahaye ubuhungiro abakozi ba CP kuko bari mu kaga gakomeye ko kwicwa na AFC M23 nk'uko bigaragara muri iyo raporo. Nubwo kandi bamwe muri bo basezerewe bagasubira mu bihugu byabo, cyane cyane mwabonye baca mu Rwanda, banyuze mu Rwanda batari ko none izo nzobere zivuga yuko inzobere za Loni zivuga ko abandi boherejwe muri Kinshasa n'Ikisangani, cyane cyane abatekinisiye bo bikoresha ibikoresho bya gisirikare birimo drone ndetse by'ingabo za leta ngo Fardc no kubigisha ko bikoreshwa. Abandi ntago ugize bataha. Mu gihe imishyikirano hagati ya Loni na leta ya Kinshasa bigikomeje, bigaragara ko babasha kubasaba ndetse uburyo abacancuro bagabanuka, ariko none byaranze. Nimbiye ko n'ubundi hagati aho ngaho u Rwanda ndetse rwagaragaje ko abacancuro bari muri Kongo babangamiye cyane cyane gutuma ibiganiro by'u Rwanda na Kongo nabyo bitajya mu bikorwa, kubera ko bigaragara ko leta ya Kongo yiteguye intambara kugira ngo yemere ibiganiro na AFC M23. Nuko ubundi imikino hagati ya Loni na leta y'u Rwanda yatumye abo bacancuro bajyanwa muri Romania banyuze i Kigali, mu gihe kandi raporo yandikwaga abakozi bose ba CP b'icyo kigo bari baramaze kandi kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora abakozi 120 ba Ajemira, iyo sosiyete bari gukora i Kinshasa n'Ikisangani, cyane cyane abatekinisiye ba drone za CH4 n'indege za gisirikare. Ajemira kandi yo ifite gahunda yo guhagarika ibikorwa byayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Nzeri 2025, nk'uko kandi byatangajwe na raporo y'itsinda ry'inzobere za Loni.
iryo tsinda kandi ryagaragaje ko guhera mu kuboza kwa 2024 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinye amasezerano mashya n'isosiyete y'Abacancuro. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yasinye amasezerano y'imyaka 5 na Eric Prince kandi yatangaje ko ashaka kurinda intara za Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, abinyuje kandi muri gahunda ye yo gutoza ingabo zo kurwanira ndetse kuri ubwo butaka, ndetse no gukoresha indege n'ibindi bikoresho by'ikirere birimo drone zifite intwaro. Gutera kandi inkunga ingabo hateguye kandi umushinga wo gushyiraho polisi y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro izaba kandi ishinzwe gukusanya imisoro iva mu nganda zicukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko kandi raporo ya Loni ikomeza ibisobanura, Eric Prince kandi yahoze mu ngabo zidasanzwe za Amerika US Navy SEAL, akaba kandi azwi cyane nk'uwashinze Academy yahoze kandi yitwa Black Leta, sosiyete kandi nini cyane kurusha izindi z'abacancuro ku isi. Yashinzwe kandi ku myaka 1997. Uyu mugabo yashinjwe kubera ko ibyaha bikomeye cyane binyujije muri uyu mutwe. Yabaye kandi umuyobozi mukuru wayo kugeza mu 2009 wa Black Leta, ndetse kandi yayoboye inama y'ubutegetsi kugeza muri Academy yagurishijwe kandi muri 2010. Ubu Eric Prince kandi abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko none bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimutera inkunga. Ni mu gihe ajyanywe mu nkiko n'igihugu. Nyuma kujyanwa mu nkiko, ariko none uyu nguyu yaje gutayimukira muri Leta Zunze Ubumwe nanone z'Abarabu, ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bati ibintu byahinduye isura. Abacancuro bari muri Kongo rero bigaragara ko nubwo byagiye bigaragaza nese ubushake buke bwa Leta ya Kongo kujya mu biganiro, ni mu gihe none Leta y'u Rwanda yunzemo ikavuga yuko ishinja Leta ya Kongo n'ubundi gufata abacancuro ba Black Leta kuza mu mirwano. U Rwanda ngo rwashinjire muri Demokarasi ya Kongo kubangamira ndetse inzira z'amahoro zigamije kugarura amahoro mu karere nyuma yo kwitabaza abacancuro mu mutwe wa Black Leta. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Nduhungirehe niwe kandi wemeje ko Kinshasa yakiriye abacancuro, ahubwo ndetse kandi kugeza uyu munsi none bigaragara ko abacancuro bikigoranye cyane ko basubira iwabo. Uwo kandi yari i Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahaberaga igikorwa gihuza abanyarwanda kizwi nka Rwanda Convention 2025. Yabwiye abanyarwanda baba muri Amerika ati mu gihe twarimo tuganira i Washington, ndetse kandi yemewe ndetse n'u Rwanda na Kongo kuba bari mu biganiro bituma haza amahoro. Kurubuga kandi ibikorwa bya gisirikare byari bikomeje aho hoherejwe intwaro nshya, drone nshya n'ibitero ndetse na zaburene nshya, ndetse kandi abacancuro bashya. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakomeje agira ati muribuka abacancuro b'Abanyaromania boherejwe iwabo baciye Kigali. Kuri ubu rero hari abacancuro b'Abanyakolombia bakodeshejwe na sosiyete muri Amerika yitwa Black Leta. Iki kandi ni ikintu tugomba gukomeza gukurikirana. Amakuru kandi avuga yuko mu mpera z'icyumweru gishize ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye bari abacancuro mbere yo kubohereza mu mujyi wa Uvira, kuri ngo usa nkaho urimo imirwano ikaze cyane y'ingabo za Loni n'ingabo za AFC M23. Ariko nanone ubu ngubu uteraniyemo ingabo nyinshi cyane ku buryo bigaragara ko intambara ishobora kurota isaha n'isaha. Kuri kandi hari ubwoba bwinshi bw'uko imirwano ikomeye ishobora kongera kandi kubura hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23, nyuma kandi yuko uyu mutwe ushinje Leta ndetse kurandura burundu no gushaka kugaragaza ko ufite urwango rukomeye cyane ku baturage b'Abanyamurenge ndetse n'abavuga Ikinyarwanda muri icyo gihugu, ndetse no kutabitaho. Ariko abandi nanone bagaragaza ko Leta igenda yohereza ingabo nyinshi cyane muri ibyo bice bigenzurwa na AFC M23. Hari kandi impungenge z'uko abacancuro bashya boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kandi gutuma amakimbirane muri iki gihugu arushaho kugenda afata intera, kuko amakimbirane ari hasi ndetse bigaragaza ko agiye gukemuka, bamwe baremeye kujya mu biganiro. Ni mu gihe Perezida Paul Kagame rero mu cyumweru gishize yaburiye yongeye kandi kuburira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe kirekire cyane igambiriye gushoza intambara ku Rwanda, kuko kandi nirurasaho u Rwanda rutazihangana na rimwe. Yaragize ati ntidufite za drone, ariko dushobora kandi kugenda ibirometero 2000 tukava hano tukarwana mu gihe kandi byaba bibaye ngombwa. Abantu kandi bababwira amahomvu ngo bafite drone n'ibiki byose ko bazaza bagatera u Rwanda, tuzabasangaho bazirasira izo drone tubasange yonyine iwabo. Black Leta kandi yohereje muri Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu isigaye ifite izina rya Constelis, ifite kandi amateka maremare cyane avugwaho ndetse natavugwaho rumwe, yaba avugwaho yuko yakoze ibyaha bikomeye cyane, yewe natavugwaho rumwe yuko iyi ngiyi yakoze bidasanzwe. Gusa ariko ikigaragara nuko uyu mugabo bigeze kumugera mu nkiko kubera ibyo Black Leta yakoze, harimo ubwicanyi bukomeye. Uyu mutwe kandi wamenyekanye cyane cyane mu ntambara yo muri Iraq, by'umwihariko cyane mu bwicanyi abacancuro bawo bakoreye abasivili 17 ahazwi na Nisol Square i Baghdad muri 2007.
n'ubwicanyi kandi bwatumye abatari bake cyane bashishikarizwa cyane bagaragaza ko uyu mutwe ugomba gushishikarizwa gusenywa cyangwa se bagatuma usenywa, ariko none bamwe bahise banashyikirizwa inkiko icyo gihe, ndetse kandi hanatuma haba iperereza rikomeye cyane ryamaze igihe kirekire mu ikoreshwa cyane ry'abacancuro mu duce turimo intambara. Banasaba ko abacancuro bagaruka gukoresha kubera ko ibi byose byagaragaje ko bakoze ubwicanyi bukomeye cyane. Nubwo kandi icyo gihe Black Water yamaganywe, iyi sosiyete kandi n'izindi zishamikiyeho zikomeje guca inshuro mu bice bitandukanye by'isi, yemwe no muri Afurika byarakomeye cyane. Kinshasa kandi yitabaje abacancuro muri Colombia nyuma yo kuba muri Mutarama uyu mwaka aho muri Romania batsindiye mu mirwano yasize M23 yigaruye umujyi wa Goma, bikaba kandi baye ngombwa koherezwa iwabo banyuze i Kigali. Byaragasuzugura komeye. U Rwanda kandi inshuro nyinshi rwakunze kunenga amahanga mu kuba kandi yararuciye akarumira. Bari abacancuro kandi bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo binajyanye no kuba amasezerano mpuzamahanga abuza ikoreshwa ry'abacancuro mu ntambara, ariko u Rwanda rwaravuze bamwe babyima amatwi babirebera aho ngaho barabyihorera. Ni mu gihe ariko Tshisekedi kwihangana byamunaniye agatangira kureza abasirikare barenga 60 ndetse kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Ibyo ngibyo bavuga ko imutsa none bigaragaza nuko abasirikare bacancuro bakomeje kugenda bajya mu bice bigenzurwa na M23 cyane muri Asazuba bwa Kongo, ni mu gihe harimo za Uvira na Kisangani n'ahandi hantu hatandukanye. Ariko none bagasaba ko leta ya Kinshasa yakwibira ibiganiro, ariko none M23 igenda itabaza ivuga yuko imutsa none bigaragara ko leta ya Kinshasa idateze kujya mu biganiro, yamaze kugaragaza ko itazemera n'ibiganiro by'umutwe wa AFC M23. Ibi kandi bigaragazwa nuko abacancuro bose nakubwiye basigaye muri Kongo woherejwe mu bice byo muri Asazuba bwa Kongo. Uvira ukongeraho ko Uvira hari abarundi, hari ingabo za Wazalendo nyinshi, ukongera ibice bya Kisangani za Warikari n'ahandi. Uyu munsi none Tshisekedi yateguye ndetse anavuga yuko hagiye koherezwa abasirikare barenga 60. Ibi ngibi bwabyo biri mu bintu byavugishije benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bivuga ko amakuru yaturuka mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga ko leta y'iki gihugu yamaze gutegura abasirikare babarirwa mu 60 ngo bayifashe kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu umaze amezi 6 ugenzurwa na M23. Kinshasa kandi ikomeje kwitegura ndetse no gutegura ingabo zayo zirimo iz'u Burundi ku bwinshi ndetse n'imbunda ziremereye nyuma y'iminsi mbarwa isinya amasezerano y'amahoro n'u Rwanda. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umutwe wa M23 riheruka kandi kwamagana iriya gahunda ya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yise ubugizi bwa nabi bugamije cyane gushyira mu kaga cyane abaturage b'abasivili. Ubugizi wa FC23 Lawrence Kanyuka aheruka gutangaza ko kuba leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kandi gahunda yayo ndetse no gushaka uburyo bakusanya ingabo kugenda bazirundarunda ndetse mu birindiro bitandukanye ari igitutsi ku biganiro bikomeje kuba hagati ya ririya huriro na leta ya Kinshasa. Yonzemo ati ikibi kandi kurushaho nuko ihuriro ry'ingabo zabo ingabo z'u Burundi ziri gutunganywa cyane dore ko ziri gushaka uburyo ndetse ibikoresho ndetse biremereye cyane mu duce dutuwe cyane n'abasivili. Ibi kandi birenze kuba icyaha kibasinyo ku muntu kuko bari kugenda batunganya ibikoresho bakabirundarunda mu bice birimo abasivili. Nubwo kandi Kinshasa itaratangaza ku mugaragaro ko umutwe w'ingabo yamaze kohereza mu bice bitandukanye amakuru karaturuka mu gisirikare cyayo avuga ko ingabo nyinshi icyarimwe kuva muri 2013 ubwo kandi ingabo za leta zifatanyije na MONUSCO barasaga kuri M23. Ibyo ngibyo byarabaye gusa M23 ubu ntibizongera kubona uko babivuze. Abayobozi kandi bo ku ruhande rwa leta bavuga ko gutegura ziriya ngabo bikenewe mu rwego kandi rwo kwisubiza umujyi wa Goma, Bukavu ndetse n'utundi duce twa M23 igenzura uyu munsi none kuva mu mpera za 2021. Kuri ubu kandi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ubwoba bw'uko imirwano ishobora kandi kubura mu gihe kandi hashize ibyumweru kimwe leta ya Kinshasa n'u Rwanda basinya amasezerano nk'uko babikubwiye, n'amasezerano kandi ateganya ko Kinshasa igomba kandi kujya komeza ibiganiro na M23 bwangu mu rwego kandi rwo gushyira iherezo ku makimbirane bafitanye. Icyakora impungenge z'uko ari amasezerano atazashyirwa mu bikorwa ni zose kubera ko ukutizerana kw'impande zombi zasinya amasezerano. Perezida Paul Kagame kandi aheruka gutangaza ko u Rwanda kandi rwiteguye kubahiriza ibyo rwemeye, gusa ateguza ko mu gihe urundi ruhande rugikora ndetse rubangamira u Rwanda ruzana amayeri yo kudashaka gusubiza kandi ikibazo no gushaka uburyo babisubiza ibibazo byose no kugaragaza ko badashaka kujya mu biganiro. Ati tuzakemura ikibazo nk'uko na mbere twarimo tugikemura, turi abanyakuri, tunateganya kandi gushyira mu bikorwa ibyo twemeranyije ndetse kandi no kurangiza ikibazo. Abenshi bati ntabwo
kubera kureba neza usanga boza Republika n'umutwe M23. Gusa umutwe wa M23 ugaragaza ko watanze agahenge. Barangaragaza ko uyu munsi wabona agahenge batanze leta ya Kinshasa bigaragara ko itemeye agahenge. Ariko nyamara banagaragaza ko banasaba leta ya Kinshasa kongera gusaba ko nayo yakwandika ikanasaba ko bajya mu biganiro n'umutwe wa M23. Ni mu gihe umutwe wa M23 wakoze inama mu minsi yashize ugatangaza yuko kuba leta ya Kinshasa itarasohoye impapuro cyangwa se urupapuro rusinyeho rwemeza ko bagiye kujya mu biganiro n'umutwe wa M23, ndetse banagaragaza ubushake buke bwo gukemura iki kibazo. M23 igaragaza ko kuba leta ya Kinshasa itarakoze ibi ngibi nabo ubwo batazemera ko bajya mu biganiro cyangwa se bakurikiza amategeko n'amabwiriza agenga ibiganiro. Ndetse kandi banasaba leta ya Kinshasa kugira ngo bajye mu biganiro biziguye kandi birangiza intambara ari uko Tshisekedi ubwi abyemerera. Dore ko kuva kera hose Tshisekedi yavuze ko watazagira aganira n'umutwe w'iterabwoba habe namba, ndetse kandi nta kintu kimwe kizatuma ajya kuganira uyu mutwe. AFC M23 rero abasenguzi bavuga yuko kuba yajya mu biganiro leta ya Kinshasa ubwabyo bizatuma uyu mutwe ugaragaza imbaraga zidasanzwe na Tshisekedi acika amazi, nyamara uyu mugabo yarabyanze. Gusa uyu mutwe uratabaza uvuga yuko Tshisekedi bigaragara ko yanze kujya mu biganiro, ateze no kubijyamo, ndetse kandi we yiteguye intambara kubera ko ibimenyetso bigaragaza ko agenda yohereza abasirikare nk'uko nabikubwiye mu bice birimo abasivile ukongera abacancuro, bose bigaragaza ko uyu munsi none ari intambara yiteguwe. Ni mu gihe umutwe w'M23 nawe kubera ko uticaye ejo bundi wakoze icyo bita ceremony ho kugaragaza abasirikare barenga ibihumbi 8 bose boherejwe mu bice bitandukanye nabo kujya kugira ngo babashe kurinda ibice M23 yafashe bya Warikare n'ahandi, ndetse kandi begereye Uvira. Ni mu gihe umutwe w'M23 kejo utangaza ugaragaza amatangazo unagaragaza ko uyu mutwe ndetse kandi uzabasha kurinda ndetse utanishimira uko biri kugenda. Akenshi bataga gusanga uyu mutwe wahita ugaba ibitero bikomeye cyane. Urugero rwafu cyane rugaragaza ko uyu mutwe ushobora kuba nawo ugiye kujya mu ntambara ndetse kandi witeguye kujya mu rugamba, ndetse unafite impunyenge zikomeye. Nayibona hafi avuga ko uyu munsi wa none leta ya Kinshasa na M23 biteganya kuba byajya mu ntambara kandi igiye kumara igihe kirekire, kubera yuko bigaragara ko mu itangazo M23 yasohoye ivuga yuko ati dufite impunyenge z'uko leta ya Kinshasa iri kwitegura intambara kandi dateze guhagarara no gusubira inyuma, kubera ko bigaragara ko yanze kujya mu biganiro, leta yishaka ibiganiro byacu. None ubwo twabigenza gute kandi ko tuzirwanaho bishoboka? Bagize bati ihuriro rya FC M23 ryasabye amahanga guhaguruka vuba na bwangu agafata ingamba zikari cyane zohagarika ibikorwa kandi by'ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje cyane ku gahunda yabo ndetse ingabo ndetse no kwegereza ibirindiro byacu abarwanyi. Ni impuza kandi M23 yatangaje mu butumwa umuvugizi wayo wa FC ushinzwe politike Robert Kanyuka yanyujije ku rukuta rwe rwa X. Kanyuka yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri koreza ku bwinshi abasirikare n'ibikoresho by'intambara hafi yaho abarwanye ba M23 baherereye, bifatwa kandi nk'ubushotoranyi bikomeye cyane. Kandi M23 yatanze agahenge, yavuze ko kandi ingabo za Fardc ziri kumwe kandi afatanya ibikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi, nyeshyamba za Wazalendo, berekeje kandi intwaro zabo ziremereye mu bice bituwe cyane cyane n'abaturage. Impungenge aranahuruza. Umuvugizi kandi wa FC M23 yagaragaje ko icyiciro cyabo cya mbere cy'ingabo bohereje muri biriya bice cyagezeyo, ndetse kandi navuga ko icyemezo cyafashwe na Kinshasa ari icyaha kibasira inyoko muntu, nk'uko kandi izi mbunda zigamije cyane kurimbura abaturage ndetse b'inzirakarengane. Yavuze ko kandi iki gikorwa ari ikimenyetso cy'agasuzuguro, kigaragaza kandi ku mugaragaro ko guverinoma idashishikajwe n'ibiganiro by'amahoro biri gukorwa. Yaragize ati ibyihuriro ryetse by'ingabo za leta ya Kinshasa riri gukora byose bigaragaza agasuzuguro. Arongera agira ati iby'ibiganiro nanone bya FC isaba kandi ko byahabwa agaciro gakomeye, bikwiye kandi kwibanda ndetse ku mpamvu z'ingenzi zitera kana amakimbirane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa binyuze muri ibikorwa by'ubushotoranyi bishingiye cyane ku ntambara, kandi kandi yavuze ko Kinshasa iri gusebanya ndetse ku mugaragaro igasenya inzira z'amahoro zagiye kuganisha ndetse ku mahoro arambye. Yunzemo kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi bwanze kubahiriza ibyo kandi bwiyemeje bijyanye no gahunda yabo guhagarika imirwano mu gihe AFC M23 yabishyize mu bikorwa. Ibyo kandi bifatwa nk'ubugambanyi budakwiriye kwihanganirwa. AFC M23 yuzemo kandi ko yizeye ko amahoro azagerwaho binyuze mu biganiro, ariko ikimenyesha ko mu gihe izaraswaho n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nayo ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, kurinda abatuye ndetse bice igenzura, ndetse kandi ngo ntabwo izigera ihangana umuntu n'umwe uzigera ayishotora yo gusanga ihagarare irebere ngo ya rwose ntabwo bizakunda. Ayibonera hafi avuga ko umunsi none AFC M23 yo ubwayo bigaragara ko yiteguye nayo urugamba,
kubera ko yaragiye irikusanya bakora reorganize nk'uko bisanzwe byitwa mu gisirikare. Gusa benshi bati ntambara yo rwose ishobora kuba igiye kuba agatiranzamba cyangwa se zamara igihe kirekire. Ni mu gihe ababibona bavuga bati ntambara bizagwana kirangira. Gusa ariko none Tshisekedi we icyagaragaza nuko kujya mu biganiro bikigoranye. Ni Drcongo magazine nk'ibisanzwe. Niba ukunda gusobanukirwa kora subscribe, like, share na comment ubundi tubane mu biganiro byacu bya buri munsi isaha ku isaha. Dore ko intambara ya Kongo yo ari agatiranzamba ndetse u Rwanda byo ruvuga Tshisekedi AFC M23 byose bikigora benshi kubisobanukirwa.